Shalom, salamat melambi sulu solanasang, salamat si tamu ulendui renungan harian Toraya alo Senin tanggal 22 bulan 22 tahun 2022. Tarangi sia lata basa tu kadan napong matua mai komita palaku patunduan tamas sambayang. Opuangki lan kadatuan suruga makure sumang akan opuang mati kalemi lan temelambi totemo kikana sai kumua liu mamasi ko milako kami opuang kiurungan ni bilik lan temelambi totemo la paranduk itu katuangki mintu na to belan na pak kamasemi opuang na laki rangio mutu sangtan kada la mesura madatumi opuang penamasalo mengkarang komi deno pak neate kada masero lame sura madatu laki basa la menalainan lan mata pak perangingki ma kada-kada mo komi opuang sambayangkan lan sangane Yesus Kristus. Amin. Sulu solanasang yaitu pak basan tamangka di pasaka lame Yudas pasalami sa angka 97 saya laku angka 25 ni atu la di pak perangian ya mutu angka 20 saya laku 25. Nah kau tulu na pak basan tapak pakilala la umpa batta kapatonganan. Apa kamu teh pak kaborokku pabantang itu kalemi umpo parandangan kapatonganan masallo mitongan. Ami masambayang narondong pena masallo. Nah susito karitutu itu kalemi lan pak kaborok na puang matua. Ami tayan kamamasian na puang ta Yesus Kristus tumeba lako katuan matontongan. Ya tu to bata-bata kamasei. Sia sintak itu tau ya to mai lan mai to api ami pamakariman ni na lako tu singa na la matangkin komi ung kamasei. Sia lami kagigi tu tamangkale na rutaki kamurayan pak kalian. Nalako puang tu kuasa ung kariman ni komi dio may katitodoan ana po penolo tang sayuang komi dio olo malabi na situang kaparanuan kapua iya mo puang matua tu misari tu pakarimananta tete dio Yesus Kristus tu puang ta tu kamalabiran siya kakapuan siya kamatotoran siya kapaan tempon dio may siya totemo te siya say lakona. Amin. Sulo solanasang yake di pemaranga itu kalingkan nato sarani do telino manasa inan tontobang sitingayo rupa-rupa sakalangan siya petoba layatu bu tulu dio meto tang sarani layatu inang bu tulu dio meto sarani apa sitongan na yate agan yate yamu dini usu di to sarani ku manasa tontong siara katumanan lan kapatonganan na lako Kristus. Yudas tu sabu kale na tau na Kristus yes yulu na Yakobus. Mapakilala lako minto to mapatongan kumuan na tontong bata siya tumanan umpeng kulay umpang yay kapatonganan tumangka mo di sorongan minto to masallo. Mapakilala tu Yudas belanat bu tu batu pira-pira tu patele tu unturo kamailuan masuangan na. Siya umbudanan mentolinona tu marana potang rapa kapatonganan ta alako Kristus. Sulo solanasang. Nombala di kuan na den tontong matoto siapa kule untingoy te agan suisto. Ulen duit te pak basanta na den dipakilala kumua. Iya tu la di pamatoto iya mo tu tontong umbendan katuan umpo parandangan kapatonganan masallo lako Kristus. Siya makaritu tu masambayang narondong pena masallo. Tendu kato dipakilala ki kumuaan na tontong duka di papayan tu pak kaboro lako tometo tang pakule. Di koan na tontong duka matoto lan kapatonganan umpeng kaulay Kristus. Sulo solanasang. Ulingkan kapatonganan lantai katuan manasa tangla dikule usoyanan ni belana nooton ni ki rupa-rupa kamalaman siya katang palambiran. Apa lan mo te agan susi te anna den dipakilala kumua
Den tu kapenom banta tu kuasa ong karimandiki dio may katitodoan. Ia mo puang to pakarimananta. Tete dio Yesu Kristus tu unampui kamatotoran sia kapaan tempon dio may sia tote mote sia saya lakona. Silo solanasang ta toy mandai tu kapatonganan talako Yesu Kristus. Amin. Ta tole pi masambayang. Kure sumanga puang te kadang memang kaki rangi. Babatta kan, pamatoto kan. Ang kitontong bantang mapatongan mati kalemi. Kure sumanga puang, anta kan lanti allo laki patu lako. Bengkan siya tadoy kan tu silasan na laki kan dia puang. Pamatoto itu batang kaleki, pamatoto itu kapatonganan ki. Mi pagari itu salah budang ki puang. Masambayang kan mati kalemi makure sumanga. Siya umpalaku patunduan, umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulu solanasang rampo mo hindi tu panandungan ta lante melambi to temo. Salama lako kita mintu masolanasang. Shalom.